Ko roa te iwi o Ngāti Hine e whai hua nui ana i te kaupapa tīna kore utu i roto i ngā kura. He kaupapa i rere ai te kai ki ngā tamariki, he kaupapa i rere ai hoki he mahi ki ngā whānau Māori o te rohe. Hioi, i rongo rā koutou, e iri ana te mata o te toki a te kāwanatanga ki rungi i te kaupapa ka ora ka ako. Ko te māharahara o te kura o Moerewa, kei kore ngā tamariki e tai a tīnana atu ki te kura i te korenga o te kai. Kei a Harata Brown, ngā whakamārama. They like our ham wrap salad days, our pizza days, but I think they're just grateful for kai in general. He rau i te heihei ki te kohua. He hua whenua e whai kai pai te hau ora ngā tamariki o konei. Our biggest number one ingredient is love in our kai. Whai mahi ana ngā māma nei o te kura o Moerewa, hei kai tunu mā ngā ākonga. Whāngaia hoki ana ngā tamariki ki te parakuhi. So they sign in their names, then we flip it over. So this is daily that attends our breakfast club. Engari e tupu nei te māharahara o te tumuaki, ka taka ngā hua o te ako i ngā mutu ngā mahi whāngai i ngā tamariki. Our tamariki not attending school because we don't have the program running is a real concern for us, as it is for many of our kura within Ngāti Hine. A tautoko hia ana te karanga kia tūtonu a ka ora ka ako e ngā kura o te takiwa o Ngāti Hine, tai atu rā ki ngā ratonga Māori o konei. Kaupapa nui ko te oranga o tātou tamariki i roto i tēnei hapori. Me ngā hapori katoa o roto Ngāti Hine. Te mea nui e ki ana te puku e pai ana ngā tamariki ki te mahi, ne? A nei te karanga o te kura ki ngā mana nui o te wā. If you have a full puku, you're not going to know the struggle, is the reality. I think what we're saying as a collective of kura within Ngāti Hine is that we completely oppose what they're wanting to do. Even a reduction in the program funding is going to have massive impact for many kura. Not just in our community, across the Motu. What I'd say to them is that my obligation is responsibility to taxpayers and the people who receive government services, and I can't go anecdote by anecdote. I need to look at what's the hard evidence at the high level. E tā te ranga hauhau a Waipapa taumatarau, ko ngā hua o ka ora ka ako, ka piki ake te oranga hinengaro o ngā tamariki e rongo nei te hia kai. Harata Brown, Te Kariri.